Robo kwa nwethirite wina Jumapili entharime kwi tariki 26 mweri yele mwaka wa 2023 anko watewe ni kinteto cia Meru TV themwe eoro mbita Purity Muthoni akariba Mbaranga ende ibawiritwe nyume mubunge Otigania East Mporo Abori otoma engineers kubwethia borehole ntereyu borehole eu ira yenjithetwe yora ori waziri wore Peter Munya yambiririe thina mweri yumwake nyume kubwethwa Adam Stranger katwente toiji nyuma ya ora wari waziri urimi thirikari ya Rais Kenyatta twepichakatiro Munya kumba kwithira kikuthurira karima Mbaranga ndane wonde karama gicumbe katiganist kithima kerui kithima kiombera kwithira kikireka kuricha ngwe nyuma kaicha kai ara kariba bombera kwithira betwe kinyamara ne kinene batigiona kalwiko kunda guntune ku onto brabatire kinyaba kumba kwithira kibithia maandamano no kinyire thirikari kaunti ra nyonjane manto erui kumba kwithira kababudire kithima kikireka kuthuka pampu ende kiroko kya mto kuthuka kibathikira mwankara Mporo Abori ni mubunge wa katiganist rambera kwithira kibo kiriro na kumba kwithira gitoma engineer bakumba kwithira kibwithi kithima kikenda Mbaranga betana mbere kwithira wekunda rui kithima komba kwithigitana mbere gutethia ntunkuruki ngirida tumterecha Mbaranga aranande akaribaba kere bombe chokithe chokire mubunge Mporo Abori ntukitha kithikira kiriro kio hamona kwithira ngweru na thirikari ya kaunti ya Meru ende ona batitana mbere kumba kwithira kithangikana wa chirui na kumba kwithira akibabwithire kithima kumatia ni mbechanda msuturia wa thirenja Noe MCA oroire rwarera kithenji ntuona rurite barabara emugae irayi ntereyu akiaria awete barabara yae ikauthia wetethia into nanto kuma miundene mwanka thokone nkuluki na wete ahakikisha thine roi ikuthira ntereyu Gaki Mutegi katwente toiji MCA waruire rwarera kithinji ntwa kiaria kiri uruguri na kwenjo barabara ya kuma mugae kuthimbi BC aluga ndeto no yumanite na ngwataniro ya MCS na gavana araugite njira no yarike gatetheria arimi bantere nukumiririo bia thokoni njiraji yumite kuma mugae mwanka BBC na barabara jene ukunura business centers ucio ijiri antoba mugae bombe kugurira antoba BBC negyo ntukwenda ochwa roje kienda bombe kurima matunguru na nyanya bari ngama matunguru na nyanya sukuma na mpoka bombe kwendandiria BBC ekirwa nari mugae rwirwirwa rera indi ntikwenda kuuria kira kina bata ne antoba bonde bombe kuthia interbusiness nikenda tumbo panura biashara antoba tubombo tetheka bakwa naja mugae iberi tingandiguru kombo kaire imutongeri ora ndachindire na baba akuga ndiguru tinge kombo kairi mwathani areta kithinji woroga ugatuma ndiguru yumbo kairi so angwenda kwashwira ntu bako bamugae njuruta rorera ndunjuruma punga guntu barabara ethuki kuta mwanka mukungu nare barabara cionde na ribu nare ngashugulika cionde nontu twina thiri na twina ngwataniro na gavana wetu Kawira Mwangaza nuntu burabo kenetia kariba rwiri rwarera njira ici ni iratwire thuki muno na neo njira imwe tworagia utongeire burario twerwa njira tinga ikombo ingi kana ikombo kairi ibwega mweshimiwa kithinji amwe na ngwataniro a excellency nontu njira ira turera go ikombo abu kwambiria guchiumba na ikuvua njira ici ni irathuki muno kinya wo Kenya kumite go wirari kuma mbere na arera maiga era so pathetic na kuma barabara ene na ndi gwita BBC atumiri baja ikethirwa ira isi mono nontu bangwataniro iria yumirite gatagati ka thirikari Meru County na mheshimiwa wetu mheshimiwa Kithinji tatulika batwe na barabara yeje na kwina maendeleo jange ja maingi muno jara twirigirite nontu awangavana iturombete into bibingi kiugwe ugatu consider gukurukira mheshimiwa wetu ntumwira tukamutuma akiretaga no mwanka utulikane our mam kenda tukomba kwithira tukigwiragua tukareja guntukura kungi ndene ya rwire rorera kagitanio gakwe msio gitane rutanite kuthiria thini ya ruyera yethiritwe gitemantamentari ni gwa kagita karaya araugite na nenkereto chiringi milioni 3 cia uteithio bwa ruyi gucogeria ngavana kwa nkatho muno ntunara mpere
project ya roje 1,30,000 na antubariro era nkondo bashura bakanyo roje twena Jumatatu ndi ofisine chief officer roje nikenda mbesa yu ngavana araugere chita rwiro rera nonto chi masabune cha county tukarende tone ithima biria ikenja kana roje rwa kathita rukan distributed nikenda ntu bakiona roje rwa nthiguru rwa pipe rwa kurima bethiro bakiona kinya roje fresh rwa kunywa. Akithirikiria MCA na menereti ora wale MCA wa umbere ni Mutuma Karembe antu bara bate kugurua thirira ikumiru muno mheshimiwa ura wariku Karembe kankuire mutano baba ukeje kuthorenda tutura kurwana kawira kenda ngugira gakuthiteka rwiriro rera inda kwere ntuko mugwanja na ikuthira thiri ni rejire miru na ndenda kwa ntuko mugwanja amiru bori ruyo kwa buru no ntutiona bya kuuga TV-ine ngugira turakwete kuringa kanyo nawe gatena maana rwiriro rero twikirite ndao buru nonto igwe kirebe kya miru kira kinene na ndi gitara ukiria muromo ndirakinyire nonto inguge ureto kira antu ndoze tura rwiriro rera ndoze wetura rwiriro rera nonto bwaya remero gwita maiga jaja oreta ndoza naja bokaria na contractor mbechika karambuko jwaku ndoza yakaranaja yachoka county utenguge itekete narua ndozereje ijirejire goro ukona already kuthithia kilomita 3 ko woni ndiuga te ukara kwa ndoza kurega kararuire muno changugire gaiteka ruire rera kenyo yaguga pako ngugira ndino thaina gutira nto nguge woni na ntina kanya kwa kwarandia nagwe ande akalite ja muntu ukarajeka akalijeka na tundu tutikwerewa no ntulimwe tulimuona kinya miundene matunguru akalingirwa mbicha nao akauga matunguru roje no tulite roje ru na twe wa tulite nya roje ru ale ati akaumenya omeruire kwiro turamwenerwa nyange matunguru ne jaitha ndioria muntu uju bwana Karembe tigana na kawira Mwangasa tigana na kithinjio ntuo batuitire ngugi naende kuma wandini ya rwiriro rerere gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi nabo hakariba kuuma mpuku Kamacha na Gacheuni ntere cia Tharaka bena thine nene wasibio kuria nyuma kuria miaka 3 kutina mbura ntere yu ende ibakuririra thirikari nene ne county yu ubatethia ndagara weguna katweije akali kuma mpuku Kamacha bigaseo na gunto konge kurako thiurukerete ntere no chondire wandie gatonga Tharaka North sub county gicigo mbunge kia Tharaka gintu kira kibarumirite kagitania kiyura baingi bekoro bakiringaniria kamurita kaindo gucwabia kuria ikwithirwo gwa kagita ga nkurukia miaka 3 mbura taurega na gunto guku achao nitio gutwagete mbura baigana mbuga twina miaka 3 tutona mbura ng'ombe ciongwa ni ciathira ukuthira yura ino tukenda kwario me mundiro tukumama na ekuru ro baraukete kuthi kamurita na tikwenda kwao twena miankena ibagakara ukutwari gwenyama tyo kogu niugo ninkuga rira bakubona nagu ibabarajie na batakuigwa nkoro cio cieno thuku tikwenda gwetu muthenya mbura ikaura guku utie mwekuru tubakona nagu nonto bayura rya ndete nkunyogo ntogo kona rekethina mbere kubatemantame bego muchanda bantura roma bakathikona ine bakirajimika kuthingendo indaya na kubithia ngarame angatiga bakinya guntoko bakanengera mukebe omwethiete mono 3 ira bakuremo ikugania bakura thina micanda yaya ona micanda enyu ikoya ni oto tikona micanda baende mukebe omwe ni ugatindira ukiri muchanda bacho gitagwira ya kuyothe mandena ya yura riri turiri guku kumaga kuthiaririo bigwata gwa kathanga chini muntu rithegwa chiringi 200 na 200 gumia gore 200 kama tuthi uri ugwate mukebe omwe nawe tukwayura kinya twirio tura tukuretwo obichini bwa chibo itwirio antu batathi bagwata mukebe 3 iromba kiri ntongore cha kaunti ya Tharaka Nithi amwe na thirikari nene kuma kiria karibaba gutigira bakobegerwa kiao na kuriunga gunto goko kaindo bona bora bakunyamara amwe na kubanyagaririo memesanda kaindo bachukuma kiatho murugara na tuchuberie ito natiga gututa na tuchuberie ito anene beti bariunge bone gunto kuranto bena thina alabu gwe kutumaga twinto bagatuma guntu kura kwina thina tafadha tumuthomi njoke ondokera gaciaoni acioni nuye ni aikoringagira mbura okore onthe jokera gaciaoni omeririkane taboroka ya kairi tubaito thigirwe
anene ugatiba tuthikirie bwega. Kiribotera Meru TV kuma Tharaka North sub county gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ĩtoka Mbita Ndagara Waiguna. Nau hiyo twakinya muthia nteto cietu cia oro boruari endelea ututhiatira YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya, website www.merudigital.co.ke. Beta Purity Muthoni withire wina oro butharime.